Mayam Kurum Zari, don't agree with Impact News, Nay Raj NONGTHOMBAM, Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events. Mayam Butram Okchari, how Kepa November Gi, Tarik Amadagi, Matam Kaktana, Manipurgi, Highway Anida, Highway number 2, Imphal, Dimapur Lambi, Highway number 37, Imphal, Zirwam Lambida, Kauduna Laiba, Hojipopa Satariba, UNC Gi, Matam Kaktaba economy block at the cinema Moidana, Manipurgi, Chinga Maditam Animakta, Maruena commoner sing Miam, Wanare Hibasi, Itatatana. Media get thongda electronic media the boyro nataga newspapers get through the boyro mayam se loi khangna rabato in hydro der waphamni adubu inaunoba koi development haiba taragati koi ngarang si United Committee Manipur gi maikai degi high riba economy blockade si within 72 hours numit humni gi manungda haibadi ngarang numidang gi ahing nongyai di horgana lagliba December gi tarik taret ki ahing nongyai paubasida high riba economy blockade si handokta bataragati yamna kanba khongjang si Manipur gi civil society mayamga miyamga pullaga sangsilagani haibi wafum phondo khibelere ultimatum pire numit humni gi adu masita sengna development amoin logo doribra tas miyamna pamnari ba development se karino haiba taragati hariba economic block se withdraw to khibudune adu hoji phaugi onati masi withdraw tawni haibagi mami se kemta tadri kari gi tawdri no haibagi towan ba political cultural social reason mayam leramba ya adu kari oibi yabagi haibagi matang da kharane no gidang tangasi impact news ki studio lengsen leibiri basi joining us tonight on Manung Hutna LILONG Political Unified Link LIPUL gi Vice Advisor Oibiri ba koi oja M.A. JABBAR ni am to oja JABBAR Butram Okchari, welcome to the show, appreciate you're joining. Also joining us Manipur Pradesh TRINAMOOL Congress MPTC gi President Oibiri ba koi gi iche Kim GANGTE ni iche GANGTE Busu Butram Okchari, welcome to the show, appreciate you're joining too. Thank you. Also joining us social scientist Dr. DHANABIR LILONG ni oja DHANABIR Busu Butram Okchari, welcome to the show, appreciate you're joining too. Ahan ba question si ai oja dhanbe gati khoi toy khana jaram ni na ha no question si oja JABBAR amadi che kimda lakchage oja JABBAR dum haujari hatar oja hujik lai riba situation se toy so khoi gi manu hune ki discussion sida khana jara la political parties sing ruling opposition da leba mayam se kawarga khana re adu mkhoi gi side gi oiba chap chaba concrete pakhum ama pi dabadagi waroshin purna gi damakta mayam se hena khodok shawning ba hari political party mi sing uruga viewers sing hena khodok shawning mam phawre maram dra ngasi yamna ingna tamna kari oithokpa yabage masi waroshin porpa yagaduribra natraga akoina khalibisi ona tenabada atopa warashin amoina laktoriba habi matang sidani kari habini oja hoji miyam dia wana basi khaltana tana kari othokpa yang khabi handaki numit kunthra manga kunthra taruk suruk laba economic blockade UNC matang sida aduga 72 hours ki ultimatum ge piraisi natraga atopa mapam singda counter economic blockade ke tawraisi masi matang da kari habini nge khogi situation se 2020 haini Manipur si nungsi chanana tongan ba phurup chungna leiminaba lamdamni hai adubo nungsi chanana leminaba lamdamne haibase sumaina irang thokanda di taiba atopa nungaina leiba matamda di akhoi nungsi jana leiminaba lamdamne je sumai haide irang thokanda da haiba kari haibani oja masi economic blockade si handa kisina han banatre amang su 100 days hena to bri ajiri handa kisidi koi bu kuidri tha bhadri bu polam hoy tha bhar oja 35 36 days I mean 35 36 days kang tang ai lai masida प्रजा से वाबी कम थेंग बतन जाने आई मोलना थमजनिंग बदी इकोनॉमी ब्लॉकेट तौरगा मियाम दा चखावगी अवाबसी पीबगी महुत्ता सर्वाइवल स्टेटस दा यामना सरक चहिंग नबगी पोजीशन मा मणिपुर की काचिन गोया थिंगना हुजिकती माइहोंग नरबनिना मसिगे काउंटर ब्लॉकेट तौरिबसिदा कनाना मसी इन्वेस्टिगेट तौगदे मसी कनाना कंट्रोल तौगदगे हाइब ओइबा तारगदि गुड गवर्नेंस अमगी मथौ ताबनिना मसी सरकार की माइकैदगी हाइदि लैंगाकना मसी सोल्व तौरब मतमदता हाइरिबा ब्लॉकेज से मतंतने लिक्विडिटेड ओइजखिदबनि सिनेने थमजरिसि अदो ओजा Manipur government ke side tagi hoji phaugi oinadi akoi force thajala panduna leba gari sing lothok pana daga mathok taba essential commodity sing mayam si chingba masi natana hariba economy blockade solution nabagi step ti thoidokpa udri habatare manung da within akoi government gi oiba che sang thana badu natana kari habini government ke side tagi sumaina action am ta lok taba UNC ga wari sanada basi matang soy sida wari sin se purakpa yaroi dabagi mami ta badagi oidong manmar kari habini मसीगी वारोइसिन पुरकदबसी दायित्व लौरिबा लौगुद्रुबसी लैंगाकनी लैंगाकना दायित्व लौद्रबदी लैंगाकसी
Langak Laibagi one to later Vanina, Muimasana, surrender to from to the Langakshi. Okay. Later never give Masana, Adumak and to be area. And you got Nakalamurum, then I hang you an issue question. Blockade Tori. Blockade Tori is the counter blockade to by the Machina consequence. Here, exactly, may do them, gear, may talk, I'm going to say, Langbagi Polama. We don't know if Masaka. Okay. Masiti, I could say some night of the North Korea, which is Sarkari, President of Bagi, civil movement, my lady. Assume I am Manipur lady, but civil society couldn't maxi, I could civil movement of Matotare. Langana, Equigi Manipur lady, but Jati, Contratuna, Kundari, the Masida, Loichi, Loya, Kaktana, Saswan Toriba, Langax and good governance, Amagidamakta, a quick sama lady, Ireja Kudimaxi, Asato Rihing him now. Maduki Asagi own a ten of the Lakwa governance or Potari Madu. Sakali, there was a manner. Okay, Sakali, there was a manner. It's a manner. But there is nothing new. I know what the Gamtana Telegam and say, Lector was a query, Mayamasu, later Ramina must surrender to Biro, Happy Wapung, Masana Kanga, Adubu Matasha, Ichi Kim Gang, like UNC economic blockade was the Supreme Court, Amadi Tonganba, High Court Signasu, Masi, illegal Amadi unconstitutionally high Wapum like Ako Manu, show the Hava is Saman of Hava, use the UNC de can appeal to Kibo later. Illegal or unconstitutional Tabito Winohana. Matang said the guy having a scientific Sham Sanator, Mamang to record later, Sanatobusi, Adubu, Sanatobusi, not only UNC Katana, Southern Hills District Demand Committee in 90 days, Gihen Natau 2011. So, my economic blockade, Toriba Handaki, Moro in Hatare. Masi Matang City. Mamangi framework agreement su mita thambiraga aduga October ki tarik 35 chahi sigi masida kogi Manipur ki Nagata ba village mayam ki punjalaga mifam ga pangthoki ba sumba mayam si kok ta thamaga kogi only Southern Hills district pithoki base masidi ka hena bo maru oidraga makogi oiba united objective hai tare madu phangnogi damakte economic block se suspend toraga thamne khambi brakari having well Masigi blockade asi UNC na Southern Hills piba yaroi. Haina blockade tauri bane. Adu pisu pide ngasi pawa. Adu already what is the point of continuing this blockade? Okay. Adu na UNC na maside athuba matam da logthok piba na chumgani then at the same time asigumba blockade si Southern Hills Pidabagi or Amagi Matang da sahi kaya se economic blockade chathaduna lae masida ay nangak pasi sarkar asina yam toina masi thengna ra people gi awaba sarkar na ui sarkar leitaba nate okay aduna sarkar na preparation ama ngasi phawba tawdana ngasi blockade Taurani haibasi ngasi si announce tauraga ahingda petrol pump si loina petrol leitre diesel leitre haiba thengna basi yam toina ikhoi thengne aduna eina khanbadi masi blockade asi toina thok panina sarkar gi su preparation ama change people gi awabadu even temporary relief pinana ba sarkar na thau cheng people gi darkar oi maya ase maru oina thau cheng sigumba si chahi kaya gi chahi ani ahum gi peisilaga moina kaya kuina ko ba yabra ko ba ngamra dusu khara yeng ba tai haina ei khalli maramdi ngasi ei khoi gi praja gi awaba si blockade to ba singsina yeng ba matam da yamna pen bra haibasu ei khoi micham amagi wa khandala adu already sarkar gi preparation what less sarkar na kari amatasu prepare to de aduna ngasi blockade ko re ngasi cheng phangdre ngasi petrol phangdre asi kana gi mara essential commodities ki award play basum di yang wan thang adu je en hangjin gi singa gi link se not only Southern Hills natraga Ziribam district demand tor basida mayam ne adon loi focus on le re hariba demand si maram chade pi ba yaro habagi wa haudagi
origin of economic blockade adugi oiduni adubu sustain taraga thama kaino ta government su lauthokpa leite akoina sadar hills ni piro haba lauthokpa leite banina adubu UN sen hoji papa sustain taraga thamiba aduga handokani habi wapam hoji papa phontok leiri si maruaina mamangi 2015 gi August ke tarikh ahum da government of India ga NSNIM ga yana khiba framework agreement aduga handak chahi gi October ke tarikh 18 da Manipur ge Naga Taba village 700 ke mathak ki village chief mayam ADC member mayam ma pul laga mifam ma tawkhiba aduga Naga gi lam singsi khogi Naga gi mi khatana dum pai ga tabni habi gi warep ka lawkhiba aduga su mari leina rabra habi gi wafum jini new angle hai tare economic blockade sida natra gadi government su law thokpole tabni na hanu withdraw to humdi thoban kari habi ni che masigi matang sida UNC gi wakan adu leiram bayai adubu ekhoi gi asoi badi district administration asida boundary sigi matang da Naga gi leifom kuki gi leifom meitei gi haina khaido aga Naga gi tapom du mi atei taba yaroi kuki gi tapom meitei gi tapom haibasi asina yamna ekhoi gi Manipur gi tung koina gi sokla kadoba sumayam lei aduna masi mentality asi karam haina lotho aga district boundary haiba district asigi manung sida ama leiba ya Manipur machangak ta oirabadi masigi damak ekhoi amaga penalize tonaraga amagi amana waba matamda amana nungai bagumna tawbasi yam lalle aduna ngasi aina khanbada sarkar asi sarkar haiba matamda sarkar haibidi mama mapani sarkar na governance administration asi phajana tawdabagi everyone asina Naga khaktang nate kana su hikta masida khut thingjillaga aina ngame haibagi type ta masi tawbasidi Manipur apumbagi amang bani aduna masi blockade ngaktang natana me karam haina tawraga ekhoi gi mental setup ase change tawraga Manipur se jing su tam su egi niko egi imalei bak niko haibasi karam haina khanhan gadra sidani aina jing su tam su Manipur ni imalei bak ni masi wakalon si mi pung khudum da karam chalanga da ge including UNC maru ina UNC matang sida ai ozar lak oza ichi kim gang tin hang jeki question dugi haidara adugo mari su habel lena handak te iku gidam nomi humni mari ni mamang da resign tau khiba tamelong SC gi MLA haitare jan hem long pan main haitare ngarang si press noram thok pai tare kogi mamang chahi 2015 gi August ki tare hunda sign tano ki framework agreement se handak ti yana dore habi wafum su phondok palaiba maduga so happen mari lena rabra handak ki UNC gi economic blockade se adom sustain taroga thami se hadim government lauthok ni so haibana te lauthoi so haibana te loi settle oi hrabani adu hoji pawdun chingal leiri se adu government so kam initiate logdaba aduga UNC ne wari sana batara ga so Manipur government ga sana mata center ga wari sana runi na koi Manipur government ga kemta mari lene de habagi mamiyam su chaung tari kari habani raz masi yam kupna yengu sangi ko haibadi ns oziki ns senga India ga wari sana basi da ko koi gi tawba ya ba magi framework agreement ya or miyam du ayamba Nagaland ngaktani Nagaland gi kana ba ngaktani ba Manipur gi naga lan ho bagi makok su wari ba yaru badu di kana badi phangre na adugi moina pamamba Greater Nagaland adu ada ngakai du tuoga hauzik si Bharat government ka ns singa yana bada akoina sum guest of the haitare na number 1 da moi tongan ba administration ma leibasidi yare khale yam mamang dagi moi gi indication yam jam pi ko se October gi 19 da pulapun badu su haigra na akoi Manipur gi lenga ki makha laite na se district ki wafam khana bai je state list ki manung chama poni ko state subject ne ba Delhi sara tanari ne ba se tanadrab ne ba ko haibadi moina khale ba hojik makta da akoi je Manipur gi lenga makha da leitre akoi tongan ba lenga ama leisure haibagi o se inkharmada 6 schedule da autonomy yam chawba haibadi direct Manipur gi lenga ki kalaga governor gi kuthang da laga direct center ga mari lena bagi sima moi piram ne khale ani subada moi gi October 19 wagera to pada wagera chingda mineral lari am je khoin mo oini ha su ha ko haibadi Tamilong da thogadoriba thau chahi sahum chingthopang moi doriba sandel da phangdoriba uranium ukul da lariba chromite ka even sana phangdai khanari ka lamma da thokpada pelaba potune khoi da thokdoi je Nagaland gi ju magi mineral me am je central list da lejaraju Nagaland state on to je ba adugi mong da moina on to ni habagi pot ani se soida na maki Christmas kum basida khudon poroina
नरेंद्र मोदी ने सोइदना पीगद्रा हाइबगी थाजब लेबा अदु पीबगी पॉसिबिलिटी से लेरगदी चुमेबा चीफ मिनिस्टर नजु सोइदना पीरने हाइबजु लेते होय पीनी हाइबगी एश्योरेंस ति पिउरे को अदुगा याम कन्ना मक सदर हिल्स डिस्ट्रिक्ट वॉल ने हाइबगी पोसु लेते से सस्टेन तौरलरिस रिएक्शन में आम लाखरे मियाम देखो अदगी मोई प्रजानजु तौरे सर्च नजु तौरे ऑर्गेनाइजेशन में आमनजु तौरे मसिदा मोइना चथगिनी को न चथबजी क्रिसमस गाइबो मालेबा हौजिकिदु लौथोक्ट्रि बोगबा मोइन मसि थिंगौरदि मोइ कानाबजु याम लेबा केनोदा इंडिया दगी पाकिस्तान खाइदोक मतमदा पाकिस्तान सरू अनिनिदना वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान जे बांग्लादेश ngasi ओरिजे अनि जिगी मरकते इंडिया की लेबा टेरिटोरी जे 1140 किलोमीटर्स नेबा अदुमकी इंडिया की लम मरकते थलम बजिना नेबा ngasi पाकिस्तान के अपुन मदु काइदना बांग्लादेश ओन ग्रिजे अदुमाइना सदर हिल्स की करके पी कांदा मोइना मतम सांगना खंजरप नगागी होमलैंड साउथ नागालिम की पोट कायबरा है खंदना सोइदना की पीदोरबनी को होम मिनिस्टर नजु थमग्रे इंडिकेशन पीग्रे को अदेगी एमएलए अखोगी कांग्रेस दे तोखिबनजु पीरे ममांगी नुमित खरनी मांगदा किलोमीटर मन गांगदजु याम नक्सले हारे नक्सलक बजे क्रिसमस सोइदना वइनी मरमदी प्राइम मिनिस्टर ना होम मिनिस्टर ना हाइजबनेबा क्रिसमस को न्यू ईयर्स को मसिदी चिंगी ट्राइबल चिनाव सिंगी ख्वाइदे चावबा फेस्टिवल निना मदा गिव ओइना पीने जदा सोइदना पी दोरे खल्लगा मदु ngakतना लेबगी याम चावबा इंडिकेशन अमा मालेबा अदुना हौजिक से इकोनॉमिक ब्लॉकेट की नतेबा खोइना खनदुस इकोनॉमिक ब्लॉकेट दु तौरे फारे तौद्रे फारे को हौजिक मथौ तारेसिदी 1980 दगिना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर पान गिबजिंगना लिसांगदगी चिंगना को कैबिनेट मिनिस्ट्री की मोय हंजन कैबिनेट मीटिंग द डिसीजन लौग्रमनेबा 6 शेड्यूल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मणिपुर ने येतेस मणिपुर ने पिनिंग एसे अदुबु मरोइन आरके रणबीर की 1991 को कनो खोगी सिदा मे की तांग ट्राउम दे माना कोई लोकल एरिया एडजस्टमेंट से लोकल एरिया एडजस्टमेंट विद सर्टेन लोकल एरिया एडजस्टमेंट है पल्लगा पीबको अदि दोरेन दोगी मतम दसु 2001 दसु गाइरे दोरेन दोगी मतम दसु हजिके हारिबो पोसे दुम यावेबा लोकल एरिया एडजस्टमेंट से दुम यावी 6 शेड्यूल पीबददी मणिपुर की ओइना कैबिनेट ना थिंग बलेते जे लोय हाइग्रेबा अदा दोरेन दोगी मतम दा अमुक खक्ति लोकल एरिया एडजस्टमेंट जी यावदना 6 शेड्यूल पीबदा खोई आयत प्लेते न पीबजु लेबा मधुगी दो नागाइसि नाउसना जु दिल्ली दा उलमगनेबा हजिकी जी अनि जी जु दिल्ली दा नॉलेज लेबा मरमदी कांग्रेस न पालिगे मतम दगी याम तोइना हंख्रेबा से फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जी नतना हान एग्रीमेंट तौनरिगे मनुंग दसु मागी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न मागी अल्टरनेटिव सी येंग मतम दा लोकल एरिया एडजस्टमेंट जे करिनो जे मणिपुर याम हंख्रेबा मणिपुर गवर्नमेंट ना हौजिक पीग्रबा पीद्रबा खंगदे अखोइना खंगबदा सही खरगी ममांगददी मणिपुर गवर्नमेंट की ओइना लोकल एरिया एडजस्टमेंट जे सीने हाबे जे पीद्रिबा मधु पीबा दरका ओइरिबा जिसे लोकल एरिया एडजस्टमेंट करिनो एडीसी सिदा 6 शेड्यूल की सब्जेक्शन हापसल लगा 6 शेड्यूल फंक्शन हाइगेरा नत्रगा 6 शेड्यूल सिदा मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेशन अमत कांदना इसिनाउ चिंगी डेवलपमेंट की पीगेरा अदुगुंबा लोकल एरिया एडजस्टमेंट की पोट अमा पीबम थुएबा मधु पीना को लाकदोरिबा क्रिसमस नक्सले वारी साबजु लोइदोरे हाइरे अदु अरगदि गवर्नमेंट सु मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग मजु लेहुब चंगेबा मसिदा होम मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी याउनगेरा मरमदि माना अखोइगी गारंटी ओइनबको अदु याउद्रगदि कानादबलेबा होम मिनिस्टर ओइगेरा अदु चिंगी होजिकी लेबा स्टेक होल्डर्स जिंग ओइगेरा गवर्नमेंट का ओइगेरा अथुब मतमदा सिगुम म तहौबने हेन मरु ओइ ब्लॉकेटी चथागेरा चथागरोइरा सिना अम ओइग्रेको अदि ब्लॉकेट सिजु याम हेनजु आइगी मोतदि याम का हेना कन खनो तौनिंग देखो इंपोर्टेंस पीनिंग दे मरमदि मणिपुर लेबा मी अयामसि अखोइगी इंडिया दगी मी पान तांग दबा जम लांगे नको अदो इंडिया दगी मी पान तांग दबने लांगे बसिना इंडिया का संदब लंबी अनि खक थिंगबदा पंगसाव द साव पंगलाव द लाव सिजु तोंग थो देखले ओके मरुइना मणिपुर की मियामना इकोनॉमिक ब्लॉकेट लाकपसिदगी यामना वन दी वन रे अतोप पॉलिटिकल पार्टी सिंग मयामनसु मसिबु आउटराइटली यानिंग दब लोय फोंदोकनरी अदुना लागलिबा हाइबदि ngarang dangdagi horaga lagliba December ki tarik tarik ke hingno ngai phau basida pung humpudrani thogi ultimatum su United Committee Manipur na UN sida directly pikre hariba 72 hours ki matamasida hariba economic blockade si revoke to bi withdraw to bi una tragadi yam akan mamakal gi anti economic blockade si tongan maiketi ki changchal kane habagi wapum ni phono pirisi on the no brem talo jage break ki matungda oja hunga sanagada wari mam jere break ti am thonjar ke impact news mek tablebi
Admissions open. Greenwood School, Lalambung Makong, Rims Road. Admission is going on for classes pre-nursery to class 8. Special features: well-equipped classroom, library and audio and visuals, free computer classes, games and sports, dance and music, yoga. Admissions fees, monthly fees, textbooks and notebooks free for AY and BPL students. Transport facility. For more details, please contact Greenwood School, Lalambung Makong, Rims Road or contact 9862 284561. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Welcome back. Atom Ningbir Basi Manung Hunani a 360-degree analysis of news and events with me NONGTHOMBAM. Manung Huna Dangasi Khana Jeremy Basi how Kiba November gi Tarik Amadagi Sungli Leftana Satargliba UNC gi economic blockade Masigi Otopaya Maram Singarino Lepagi Wapam di UNC gi site gi Sutamdre Duga UNC ga Jaminariba Kogi Atopo organization Singnasu Hairiba economic blockade se Handoki Wapam se Laitrabanina ultimatum Piragasuga Mena Hairagasu Masida nung de ising haiba sa manare changdre haiba tare UNC da marmaduna UNC na yamna laina laithokpa ngami basi atoppa hidden agenda mayam leirabra maruina mamang chahigi August ki tarik ahum da sign tawno kiba kogi framework agreement amadi handak chahigi October ki tarik 3 da koi senapati district manung chanaliba yaikong pau da pangthokiba kogi tongan Manipur ki naga villages ki headmen singi mifam haiba tare maduga mari lerana aduga toyna su naga gi lusing basing NSN IM natraga UNC sing natraga Congress MLA waramba mayam resign to ki mayam sena natraga NPF ki MLA sing na phongdokpa kogi framework agreement gi warachun si yorokadore haiba wapam phongdokba ikoi dana Congress gi to ki bata ngari ba Tamilong SC ki MLA jang hemlung panmaina su phongdorle framework agreement ki warachun si atupa matam da lani haiba wapam lakonina maduga su yamna mari leina rabajala UNC gi handak economic blockade se government Southern Hills amadi Ziribam district lautho e habagi atraga lautho ko ni habagi wapam su kem letra phauda sum economic blockade se thamjele di matang swai sida economic blockade se ware loisan bi haina lawbagi mohta lebak si kannabagi wakhal su khara khanma matam orber habagi matang dani adubo swai matang se BJP na su Congress na su yaroi Congress na akoi leri makai di leba kai be yaroi kui framework agreement gi warachun prokai se leba kai be yaroi wapam lakani aduga BJP na su madugi wapam du suno toroi mamang du su BJP ki tongan ba luching ba including President Amit Shah lakum matam da Manipur kahano ha wapam lekibni na hairiba Manipur kai bagi autonomy peto ki bagi naga da madudi leidong mandi habi wapam su adum mayam se chanai narga che nagalere adu matang sai sida in oja jabbar da lakshani si mayam budi am wanare ikui dana December ki tarik ama hatar thasi ki tarik ama da Manipur High Court ki full bench amana su highway ni singa nabge da makta central forcing sin abi habi wapam lagre Manipur ga mena su ko ki BSF na taga CRPF ki post humpu masida ngakpi na bagi request to khibele center da kari having yoja hairi angle mayam si sum yeng matam da si imatang sida ra jane thamni ngi Imphal to Jiri Imphal to Dimapur si thoyona thapna te 100 km ge adu maine dum leina ba khara hinoi kakatani masida sarkar na leiriba sarkar gi law enforcement sing si makhoina kilometer manga khudingi post amam tawkhibda kachu yam punte kun ghaktane masida kun si tawrokpu matamda yamna nanna ajoge deploy to bi ai bai khoi sita okay masi gi wakhallon chema ikau buguma ma tawrokpu si khoi parjai khoida karamba mongi governance no ni tawri sibu haibi parja khuding maki wakhalda yamna nungnang ba ma phawro batanjani sima tangsida ena maru ena thamjani ngi dirajda khoi Jiribam gi kano si piba mat district si piba matamda Tamiloni yedi hangingai bu hangdi tam masigi matang sida yamna naina ningai oiba wapum khara lere wapum singdu manung dai lokho charabada Jiribam Imphal to Jiribam chali lambi sida samna Jiribam district pi khiba matamda Tamilongi lam khara sokpagi wahu degi yaro ine thingbani matang asida
Lilong political unified link chief advisor moina indigenous people moina thamjani bo wangdi Tamil Nam Manipur ni Jiribam Manipur ni so far Jiribam gi district si orma matamda Tamil Nam lam khara sokibda kayamati yamna khudong chadabno natragana kariya kaibla ibno haibisimati yamna naini ngai amasung khantri ngai weba potla makha weheli okay adubo matang sa sida gi Tamil side ki chilnaw sing hai batare pontor ko wapum si adugumba hadi Tamil Manipur ni Jiribam Manipur ni hai bataragadi karige damakta Jiribam si Tamil district ki manung chalhandri bano karige damakta Imphal East yaholi bano Imphal East ki connection kam leti am lamna gram apum ni kwai nang lebse nearest si Tamil ni adubu Tamil da Imphal East se di Jiribam si yahondra bani na madu su government ko ba politics amal laigre maramaduna haujik Tamil Nadu mafam khara yahol laga Jiribam si tuan ba district ama piki basi yaro habagi wapum lakpani government gi कहता है communal oiba decision ni communal oiba rajniti ni habi wapum lai kari habi ni swai matang sida masing matang sida aina maru ene masi continue oiba point dai gi tarap dagi aina visioning ibidi Imphal district dagi I mean is Imphal East dagi boiro west dagi boiro no doubt okay madu thapa masung kanogi nakpagi thodopa question oide se India gi wena khoi jing Nagaland samagai khoi lai adun Manipur yore ado Manipur ga Nagaland ga lainer si state lama mani tawju masi as a whole kaino gi neba leiba amagi ne adu da Manipur na Nagaland se koira ga chatpa yadaba thadu idi nathera maga chatpa yadaba gum Haiba Jiribam district on matam Tamil Long se automatically masigi trespass to do yadaba polam lady adra masi aikoina yamna puchel big nam sung khuni yengbagi mahuta kana generous so and nobleness so mongda we are the indigenous people of the Manipur state okay haiba somomda miyang sane yengaga aikoi masen gi vision si yam intellectually aikoina khanna boy bataraga di masugumba thodo okay akuba miyang narrow mindedness se thadok piba mathok tare governance amadi administration sport oinab gi tamakta tuan ba apik pa district assembly targa di madun henan ngai na habni semakadriba district sing adu adumak Manipur gi oigedri bani atop state ki natra atop leba ki oke dong nate mi pai ngai oidi habani adu hojik ena di masigi mi pai ba mayam sena mar moiduna ai haba khaidong naraga leba ki haba wakil khanar raktabani adu matang sida ichi gangte no so to thambiri se khoi Manipur government gi site gi to Manipur se chahi chupada adum haiba tare adum ban block ke tabule lamdam am oibani na government ga gedam ta masigi precautionary measure mayam la kholaga essential commodities sing si walhan dana bata udribno habi wapum ni chenang sa habi ki bato matang chodi khang mari lena handa ki December ki tari wanda Manipur high court ki order hai batare khoi central security force na ngahalu habi ki posu lakrabni na hojikti khitang phadong mamra kari habi ni Manipur ga mene su post hum puthabi ro CRPF natra BSF ki habi ki requisition ching mathajan khibal le re har kari habi ni masigi matang sida like railway protection force thamba se ekhoi na su yam kuire khoi tamo khoi ga lawram ba se ekhoi chahi ma tara hin na lawra railway protection force thambagum na ekhoi national highway leading to Manipur sida road protection force asi thambi hai basi yam koi na hai ra adubu Manipur sarkar sina su masi gi matang sida yam kan hai basi khang dre hojik na hak na mention toba adu hinna ada civil society organization mayam asina mangzona na masi urame tasingna aduna madu lauduna khongdun lakpadu sarkar kanana luchingba kanana CM oiba khangde adubu asigi matangda aina khanglakpa sarkar amatana su masi chume haina support tawraktri but I think we have reached the zenith limit ama yora hojikti sarkar asina masi railway protection force thambi bagumna masida thamdaba yade haibase because we have a government in place aduna government asina kanna takna batai darkar oirabadi civil society organization singnasu Delhi da center da yam kanna takna ba amatai adubu very unfortunately ehoina mi ama oina individual ama oina Manipur gi citizen ama oina ehoina urak pasi marak ta thamoi ji yam nungai te kari gi no ba center sina kari no magi play to basi khalle center government na sanari ba pot asi kari no maram di if I'm not mistaken it was last year or before last year
GK Pillai, the former secretary, Union Home Secretary na Hairambado. Manipur na center da yeng ba, center na Manipur da yeng ba, mid yeng asini, anigi marakta mana, haibado ay sup kau de. Masi mahak na haibasi, center government, be it BJP or Congress or any Indian government, center sina Manipur da yeng ba, mid yeng asi, violence asi, mutat ning de. Okay. Adum limit amada adum tham ning hai. And Manipur sarkar na center da yeng ba sina mills kaw gumna. Okay. Khorang ba matam da sanbile sangwam du sumaga thakpa. This is, I think, what is very important that should be discussed. Okay. Kari gino hai bada. Ekhoi na begging bowl. Adum chatlaga paisa hai ba. Ekhoi na thok ka daw ba state ta thok ka daw ba mayam. For example, outside the kicheng laktara basu. Outside the kari laktara su self-sufficient oiba yaba. Leibak asu fertile oiba si sarkar na nga si pauba kari taurage. Okay. Okay, horticulture oige oyo, agriculture oige oyo, asi self-reliant oy na ba sarkar na kari amat su pai khat tabasina maram oido na nga si ekoi na su okay, ekoi gi pot thok asi leire. Adu already center ekoi na su contribute asi taura hai ba matam da moi na su ekoi bu khara respect to bi gane adu na tana kaya pirak kadra adu pa adun leiraga lakpa matam da yen na thok laga praja da di grassroots ta di paisa benefit amat ta siyo da ba ase ei na haining badi saudi sauning ba su saura sunu sarkar saugi sawo CM saugi sawo minister saugi sawo ko party oiba sing sauning ba su saw kro adu bu ei na haining badi all the time begging to ba mahut tu da sarkar na mathau kari taurage asini ei na haining ba okay sarkar na kari taurage self sustain wena ba self sufficient wena ba kem togde marabandna suma makal gi chaos ai tare undevelopment gi issues sing the susum ba issues sing se the moi violent tholokpa amaga thajana da banung sinada basi under development gi am chawba symptom amane hai basulai matang se daina ojada lakchani gi se handaki economy blockage sina mayam ware bi khara dor su ko na ba poche phangda gi awa hai tare maroina ojadi wa ba hai basi ware hai biru no economy blockage to basin akoi bu hena pangal hapan ba anobo lifestyle ma adopt to bagi tanjapi habi wafum lebiri adu matang se ta December tarik amada ko gi Manipur gi BDF amadi police mam ponja lagai ta tuan ba security personal jani listing ani mu purga ko ADGP na luching batti mamana chatlure December tarik wanda adu so ko gi Impal Dimapur ambina sai wana batuda adu ko maugi wang mada tha amada gi hena stranded pal lagai basang pa yadana lai rakraba gari mayam do matang nongalaga December tarik indo pusalaki madugi chapai khongchat da ko gi impact news ke market de su ko gi reporter sing chalu matamda makoina khunja sing dagi tarak pa wapum si makoina government bu yam waru howi makoina kem da airport pd laiba gari me even laiba security force ki bu mathau ta da bi mong de moin hare si Manipur government na hangai ka dau lari no haujik ta tha ma hel matung da security thara ga gari me am se lo lai kai no na hangai lo lau yadra kai no hena public sing mafam adu gi mau gi miam na romaina waru na hai howi haibadi economy blockage moi support kem tau de habni matang sai ta kari habni ja koi chingi tam ga yam khaibung uhli ba UNC gi magnifying lens tagi haitare masigi yamuna gadi public no phongdo yamuna tenare kari habi ninga som tangsida raja koi gi Manipur gi lengak phai tare Manipur gi government si from the very beginning ko sagra matam sida miyam gi ni ko ani yeng ba su yaw yaw dram miyam gi ni ko ni yeng pa yaw ta baduna ne ba si film ji wor ji aduna economic blockade ki oiro magi oiro miyam wadore khangadi khudak dum to godam se blockade to re haradi तो वजह तो कोरोना बगी गसाई कोई किम्ना है कि बदो थम्बे याबा करके तो वो याबा में हम ले देना अदगी दी याद्रे न खलजु याम थेंगा कांदा सिक्योरिटी में याम पूरा सा लगा लौड़ी देना को गलिंग दे तुम तो को दोने मसे सुक तो तरफ ने नाजु लोग थोक बदु नुंग थाई को गाड़ी में याम मा काय तो नंगी ख्वाइदी व्हाट इज द ड्राइवर नि को अदुगा प्रजा सिंग द रिसिंग दु ना मागी खुंजा सिंग दो आई मूवमेंट तो रिवर्सिंग से कोई सिक्योरिटी जो कोई लाइन लाइना आया मतलब मोय मांग तोंग लागतने पैसा लोबो ओरो पोट चिंगदबो ओरो मुनबो ओरो तोंग लागतने नान गी नो ने तो मोय ट्रेन पांग खतनी को कैसु लेबे नते अरे सरकार ना गवर्नमेंट ना तोगे न तोरदी फजन तोरप में हम से खुथी हलदी को अदि ngame दन को ngame दन थाइना जर्मन ईस्ट वेस्ट खाइदो कांदा वेस्ट की सरुक टू द रशिया ना इकोनॉमी सैंक्शन तो मतम जिदा एरोप्लेन द लिप तोरप में हम दो थादरक पदा हाना लेबेदेन होंगे बा
अदई सही में तौरमदी रूसिया से माथा सारक्तनको काना पुंथि तोखरिनेबा द सेम वे हेक तौबगा अखोई जु तौबे यादना मसिगिदी मियामना वाबसिदे अखोई लेंगाकना जुउद्रे होजिकी लेबा सरकार सिना उरमबा अदुम थेंगनानेबा हानजु तौदे होजिजु तौदे तौदेदरा अदुम लायको अदुना अइना खंजबदा मणिपुर मियामगी ममनजे होजिके अखोई लेंगाकपसिंग खंगदेबा डेमोक्रेसी द मोइना पामिजे भोटनी yes yes लांगिबा तौरिबा खोलिबा कायरकनी खोलकनी द तुमिने लरि मियामजे इलेक्टेड पॉलिटिक्स ने पार्टी लोइना बकी को इलेक्टेड पॉलिटिक्स सिदा सी तौरगदी कायगदरा सी तौरद्रगना फगदरा प्रजागदी चानिंग चानिंग तो वोट की येंगा लोइरेन तौबसे खोइगी याम साथीना नेमबा पॉलिटिक्स ने खोइगी लेंगाकपना होजिक तौरिसे अदुना मदुमना मरम ओइदना वाथोक ओइबनी नुमि चामा तौगे तो कुंठा तौगे तो मियाम वानिंगा सुलेते मरमदी सरकार जे अथॉरिटी हाइजे मंगोन शक्ति लोइ लेरे yes yes कोरिस नोमै कापगी शक्ति ऑर्डर पीबी याइ लोइ याग्रे फाबगी पुनबगी माइगी मियाम घे मायोक्ता एनी इंटरेस्ट में असर तौरकांदा मधु थेंगाइना बजिदी सरकार तौबा याबा तौबजी माइगी मखुत लेग्रबने सुक्तौ तौरक्तबसे मियामबु खोइगी मियाम ओइना खंदबा मियामजिना प्रजानी अखोइना पखोलोइनी हाइबसी वोट खोम खतदने सिनरेसे ओके मोइना पाबसे वोट खतनी माखोइना खनबसे से चखुत पलम दरास को मी अमा अंगांग अमा किडनैप तौरगा नत्रगा मी अमा किडनैप तौरगा मोइना तानबे याबा दिमाग तालसी मी मगी वैल्यूज तुने मोइ पीस मी अमगी वैल्यू दुने तो इको इदर हाब तारे मणिपुर गवर्नमेंट गवर्नर ना फोंदोखिबदा मणिपुर की इश्यू सिंग सुम यंग मतम प्रॉब्लम सिंग सुम डायग्नोस तौरक मतमदा चिंगी अमदी वैली की हाइबमा अदुम खाइदो लेरे सोल्यूशन पोक मतमदा सु चिंगी तोंगान अमा वैली की तोंगान अमा पुथोकपा मणिपुर की ओइबा सोल्यूशन से लैतबगी वाफम सुम लैबसी इवन लाकपदा गारिबा खोइ गवर्नर ना फावबा उरे गवर्नर मसामर फोंदोरे मणिपुर की इश्यू खुदिमक्ता चिंगी इश्यू तंपागी इश्यू हाइदना एड्रेस तौदगदी यारोइदबी फिल्म से उखरे हाइबा तारे सुमाइना लाकपसिदा खोइ चिंगी इश्यू हाइबा तारगदी हुजि खोइ चिंगीदा लैरिसि इश्यू अनिनि अमना ग्रेटर नागालैंड की हाइतारे कोई साउथ नागालैंड की इशू सिमा अतुबा मना कोई कुकी होमलैंड की इशू सिमा और सुमाइना इशू में आम सागल लेरगदी कोई मणिपुर की दमकता यूनाइटेड मणिपुर की दमकता कराना खल्ली बगे हाइबगी वहां सु चावलाई मधुगी वाखल तोवा तोवा खनबदुना ngasi यूसीएम ना असम कुइना हाइतारे ऑलमोस्ट मोर देन 35 days इकोनॉमिक ब्लॉक से सस्टेन तोरगा थंबसु माली करी हाइबनगी छि well masi haibada yes it is complex confusing Manipur asi eigini haina ubangam dabase asi yamna laibak thibani adubu eina mingdi panjaroi mi khara ngasi eigi haina hairiba mi oi kharadi chahi kaya mamang duda manipur hairame ngasi di adu haidare asi karigino okay aduna loina makasi yengba matamda who is the indigenous people of this land? Who is the real son and daughter of this land? Adu oirabadi ngasi masi inkhol amada mapa mama na pokpa angang singduna inkhol machet ama se eigini machet ama se eigini haiduna inkhol ase apumba se ekhoi mayam gi niko haiba uba ngamdaba se masi kadai dagi no hairaga ina khanbada democracy hairaga ekhoi election se masisu manungda dum yawe maramdi masida mi amana ka khat pangamdaba matamda communal line asi sanarak pasisu leitaba nati aduna ekhoina mata eina ngasi amuk haizage ngasi problem thoiba at least temporary arrangement oina temporary relief oina president's room thambiro haibasu center na su tabi de manipur na su tabi de governor na su ada ibra idebra khangdere adu oirabadi ngasai gi eina haiba gk pilaina violence problem ase adum lehaninge solve towning de aduga manipur na su center de hiang base chaklam ba matamda ising khorang ba matamda milk cow gumna center bu yeng okay milking cow ena sangom adu lep tan piba sajik di da adu majila gi ena urale re maramada ko sum back to leta ni ta itaragadi sum makhal gi issue sing se address tok pada puning yam changoi happen adu puning changmu gi mami gari sung hau khiba
mamang chahi hoji phauji da haitari am kan utti uli koi center tagi mi laktana khotna BJP gi oina su party oina su laktana khotna yam de tawri adu bo hoji ori ba issue sigi matang dadi center su aduga BJP haitare center da lei ba BJP haitare central BJP su adum national BJP adum tumina lei kenta haiba leite mar modon khoi manipur ga se khoi national gi political map taga yaw draba zala manipur issue se leitraba zala habagi yam chaw mamim di tare aroi ba nai oja jabar dala chani si hojik leiri ba khoi kanglup yamna nai ba wakham loi khanare manipur se tampak da su sing da su si leiringai di issue mayam se mathang thang thorokani maduga solution su lakto mande adu hojik leiri ba solution issue haiba tare khoi gi UN se United Naga Council ki economic blockade se masi loisanu gi damakta center ki side gi manipur gaming ki side gi CSO sing gi side gi kari di tawba ya en khan bi masi matang jira ekoi state subject ni manipur si state government ran tawbani adubu masida intervention ama hega ekoi khudum mun ure center ni intervene tawbam khu yauri ngasai hajang ki baching am de valley tamse masi krai digi lakhi banu hairagati political yamna kano segmentation ama khak yauri adi outer manipur and inner manipur se automatically kano na politically divide tawbam khak yauri aduga somdana khundari ba singsina jingtam anida tongan leirabagum state se tongan tarum uholi be se masi gi political pinching am ka tawri e ko benjing was tawri masi ko civil society singsina haibadi kanagum kanglu ba manatra samaj adugi yai phanana ba gidamak aikoina yamna scientific knowledge am sung yamna hi singna aikoina social am sung professional satisfaction phangnabi damak dai khoina changchin ba tarawa ai ke no ma ke china CSO civil society organization sina adu ba taraga di ai khoina social work do bagi social organization link bagi independence to phanga dori bne adu bu however ai khoi gi lilo kano state sida di adu gumba straight for aroiba civil society se kari gum makal am natraga amada badnam am piraga makoi bu haral piraga makoi gi arun be agenda se masi u khidra habe pakat pe sarkar ma ke degi adu mang masi lisang china be since for long times of governance masi lai okay ai na ko amatang haige center na uraba su udaba saraba state na su governance irei leitraba asigi marak asida ekoi MP sing ngangba yadra once you speak in the parliament nobody can hide the facts aduna center asida parliament sida leiriba ekoi MP sing na lauba ngamdra sini asi hairaga kimna ka adabagi ni amuk haidun hairade ay yaro haba MP oina kaba singyu tamgi su chingi su laubiro kari gino manipur da su awaba thengna ba matamda center na yengbi da basi haina laubiro haba adu oiradi you cannot stop it you know world asida manipur da in one corner of India called northeastern states gi manung da manipur haiba se asu oire ko phibam asi yam lam dre ko hai base prithvi ki mamang da parliament da ngang ba matam da thamba yai haba adu da india su kai rakani haba adu hojik ti ngang bi dare kari upai le ngang bi dara bani na khoi di asida launa du na khot na du na amaga chik na raga loina hatok na rasu center na di kari so hai ga do ba mande asi hai ba da kim gangte si wa ngang mal le su bhai hai bi ganu ei da seng ba ngang lakani haba okay yam noi je tongan ba reason sing ni UNC ki indefinite economic blockade ki maram se kari oi ba yabage masi solve tawno gi damakta koi gi MP leirib sing nasu kemta haita ba government gi site su thodok pa action okar pu udaba accept security arrangement torga pochi pusalak pasi natana wari sana ba khosana ba lotion bagi wafam simti rei lagti leitri matang sai sida mamang jahi gi koi gi sis koi gi mamang jahi naga framework agreement na chingba aru gi handak pangthoki pa tongan ba South Nagaland gi mifam na chingba mayam si yengorga maduna maram oiraga economic blockade se adum sustain torga leirebra Southern Hill district se genuinely yad pam da badagi akoi UNC na masiki economic blockade se tobra natraga tawda basu man bagi mayam mami lai tongan ba reason mayam langnari adubu matang sai sida panjaning ba reasoning ama haiba targa di koi
याम कुइरबी ममांग हाय तारे कोई सेकंड वर्ल्ड वॉर की मतुंग दा हाय बतारे कोई इंडियन इंडिपेंडेंस फंगब मतुंग तोंगा तोंगा बा इंडिया की स्टेट सिंग चाखलक की पॉलिसी से मतम दा कोई तमिलनाडु की खोंगंग अनि का सैंपल ओना कोन मतम दा खोंगंग अमना याम चाखलक अमना चाखतबा अनि सिग मरक्ता सु नुक्सिन बगी चांगसी याम हंदरी सिम बारम जे कइनो यम मतम दा पॉलिटिकली कल्चरली सोशली चेक तो मतम दा मदुन अरान बम तो वरम दरम से पॉलिटिकली कोइना पॉलिटिक्स तो बदा गवर्नेंस तो बदा सोखिबदगी मसी चाखतबनी अमग अमग नुसिन दम ने खलम यदुबु तसेंगना रिसर्चर मयामना कम्युनिकेशन रिसर्चर मयामना रिसर्च तो मतम दा मसी अरोय बदा लंबी फलम दबदगी ओरमी मनम अदुना अखोय मणिपुर की हाईवे सिंग से फनमन दबदगी अखोय अमग ट्रस्ट से लेनतबरा हाइबगिसु ओथोकपा याबा अमदि लेरी रीजन मयाम लेरे मदुगी मरम दुना अमा ओइरगा ngasi इकोनॉमिक ब्लॉकेज से होजु होबल लेरिब्रा हाइबगी ओथोकपा अमसु लेबे हन खंजबनी ऑन देनो ngasi वनति मनु हुनगी थमसे मतंग सल लुसिन जरगे ngasi की थमसिदा ओजा जब्बार इचे किमगांगते अमदि ओजा धनबे लाइसम लेंग ब्रेक ngasi की थमसि पथवा पी खेबा मपुंग फान बिगी दमक्ता ओजा हुंबो अमुखन थाजो फोंदोक चरी एप्रिशिएट यो जॉइनिंग मशीन ngasi मनु होने की थरंग ngasi एडिशन से करम तो बिबगे खो दखन बिरप यागने खो ईमेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्रगा खो फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur दा join तो बिरगा कमेंट अमदी फीडबैक था बिरप यागने with that this is Raj from home signing off खुरुमजरी